we discovered some engraved lines and probably some type of the symbols. It looks like an arrow. Over here, the symbols are all over the surface. The inscriptions of the megaliths are fantasy made for me. They're just a bunch of stripes and arrows and letters that, for me, it can be written there by soldiers during the Second World War. It can be done by children. Maybe it's only hearsay, but I heard suggestions. Some of this so-called writing was not even there when they first went into the tunnel, and that it was added later, more or less in very recent times. That's nothing that's left behind by an old civilization, surely not. There are certainly no hieroglyphs. Still, Sam believes it's a forgotten language. Da li je tačan navod Colette Dowell i doktora Roberta Shocka da ste im vi potvrdili da je takozvano runsko pismo u tunelima naknadno dodano? To je tačno. Tokom mog prvog ulaska u tunel ti se blokovi još uvijek nisu dobro vidjeli. Čak sam na jednom od njih i sjedila, upravo na tom na kojem će se kasnije pojaviti natpisi. Kada je ekipa rudara na čelu sa Murisom Osmanagićem, zbog kojeg je Sead Pilav napustio fondaciju, počela otkopavati to kamenje, jedan dio tih blokova iskopao je jedan od speleologa i oni su ga i fotografisali. Tvrdim da FTV ima snimke tih blokova dok na njima nije bilo ništa, da bi na jednom od mojih narednih ulazaka ja vidjela strelicu te slova M i E. Još tada se vidjelo da se radi o svježe urezanim znakovima. U stvari, jedan od naših radnika mi je saopćio da je to on napisao, početno slovo svoga imena te one znakove koji su označavali imena njegove djece. To je on zapravo šarao dok se odmarao. Muris Osmanagić je poslije od toga napravio cijelu nauku. Prvo da je to neko runsko, pa zatim neko antičko pismo. Od tada je prilikom mog svakog narednog ulaska bilo dopisano nešto novo. Imamo 8 simbola, 8 runa, poslali smo i na dešifriranje u Ameriku. Poruka ide ovako. Kapija je zatvorena. Mi smo na čekanju. Morat ćemo da se branimo i osvajamo, dok se kosmička kapija ponovo ne otvori.